te kule shiboni pi baro ki parlo jo ki bayu sunna man snap ne kini ki kaborma te ka don kami ka dotsmen lani kan don Bosco technique society ka free training naman ta kini ki course jong ka security card class 9 pass and above kadang age ne ka don course name and other PGUC dan kaki dokumen required gede ID proof, PAN card, Aadhaar card, voter ID, ka birth certificate, sudah right, nangta education qualification, nangta ka passport size Saudi itu, nangta kitu ki kena kibaron kata kayu ka sentar kendai hapo ka Don Bosco, tax mau jerong address Don Bosco, tax mau jerong, nangta kitu ki kena kibakwa man apply lane bakwa man training ikani ka scam security tikila aban kontak kini ki nomor ki balabu room kini ki for nomor ki jeng tip ki ba company tipila aban kontak kini ki kontak ki badon hangni ka center kontak Don Bosco tax mau jerong kini ki nomor room ki dai pranyo kandai pranot sausan kandai lani kandai pran reulai nyo sau alai dosan te la da pi don kino no jing long kontak itu ki nomor te kila aman ya rap ya pi la ni kenang ba pinyo ya kini kakam te ngakermen ya pi ba pinyo kini kam te all the best ya pi barok kulai shibut